nuko bigenda ashimwe na Yesu n'abahanuzi babari bari ku musozi Karumeliyo Eliya ati Imana isubirisha umuriro iyo mana Eliya ati Imana isubirisha umuriro iyo mana Eliya n'abahanuzi babari bari ku musozi Karumeliyo Eliya ati Imana isubirisha umuriro iyo mana Eliya ati Imana isubirisha umuriro iyo mana abahanuzi babari batazira Imana yabo abahanuzi babari batazira Imana yabo barasenga bari niyumva barasenga bari niyumva Gusa
Faso nitumasina gusa izindi ntizumva zifite amaso ntizibona kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa izindi ntizumva zifite amaso ntizibona kwitwa Imana kwazo nikubaze izindi ntizumva izindi ntizumva nawe zifite amaso ntizibona kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa izindi ntizumva nawe zifite amaso ntizibona kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa izindi ntizumva zifite amaso ntizibona kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa harabandi ko zivuga zikora zitekereza zigambirira kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa harabandi ko zivuga zikora zitekereza zigambirira kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa kamirimo hari imigambi zitira abantu kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa kamirimo hari imigambi zitira abantu kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa harabandi ko zivuga zikora zitekereza zigambirira kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa zikora zitekereza zigambirira kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa kamirimo hari imigambi zitira abantu kwitwa Imana kwazo nitumasina gusa kamirimo hari imigambi zitira abantu kwitwa Imana kwazo ntibimenyekane ko ari wowe Mana gusa ntibimenyekane ko ari wowe Mana gusa ayindi Mana iriho ibanye nawe izindi nta mirimo nta n'imigambi zigira nta yindi Mana iriho ibanye nawe abacu barancometse Bwana sifiwe ndetse no mu ijuru oya ndahidima natwabonera hano mu isi ndetse no mu ijuru oya ndahidima natwabonera tayo 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 twabona abacu baracometse. Bwana sifiwe. Naje noneho ino muri abantu beza cyane, abantu bazatarama na gatanu veye na gatanu na niposho na kane mwarayemo na gatanu turaza turatarama dusubirayo muri veye, ejo turaza turatarama turagaruka muri veye. Mwebwe nga mwatashe kare twavuye hano Sizeri namavuga ngo ndagenjyame igitaramo nikirangira fata imodoka nsubire i Kigali kubera ukuntu naza numva natoshetse kabisa kandi naza numva n'umubiri unaniwe. None ndimwo kuyangana ngo turirimbe ka sebeni kamwe nitumara dusirimbe
tuzamure amaboko. Haleluya, haleluya. Yohana we, Yohana we, icecekere nshuti we, intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Icecekere abamarayika, umwami Yesu byose yarabishoboye. Izananiye abamarayika, Yesu nshuti yaje byose yarabishoboye. Uyu mwanya uzuba mwiza nyuma y'ijambo. Sabana b'Isiraheli, umugabane w'ubuzima, ubwifura zamwenge tutazicwaga, abana b'Imana i Gosheni bari amahoro. Muri abizeye umwana w'Imana, ntibazabona itegeko ry'urupfu, itegeko ry'ubuzima bw'iteka niryo murage wabo. Yohana we, Yohana we, Yohana we, icecekere nshuti we, intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje. Icecekere turitsa nyuma y'umuvugabutumwa, siko bimeze? Oya mureke tudatinda. Ayiwe, nari ngiye kubaha Pasaka, babantu baba tubekinga, muze mudufashe kuko amajwi yananiwe. Noneho simpamenye iyo ngiye kuririmba, Iraza zabaye zitatu mu mutima, biraterwa nuko nzungu aza kumbe. Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Yesu wanesheje we. Umeze neza? Yesu we. Umeze neza? Kandi gatworirimba. Yesu we. Aiwe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo Pasaka mu ndirimbo. Jenda umuvugabutumwa mu ndirimbo. Bwana sifiwe. Abo tumaranye iminsi dutaramana nijoro, najyaga nyuzamo nkababwira ubuhamya bw'indirimbo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hashimwe Yesu. Fata note natwo tugakonjera weekend tumara. Watsinze Satani. Watsinze Satani.
utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramuhamba asohoza ibyanditswe kuri we ese bigenze gute nuko bigenze Ashimwe na Yesu tuzamura amaboko ashimwe aiwa irindi rimwe rya nyuma tuzamura amaboko ahimbazwe turanezerewe ashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Amen. Utange kunganya tuzogaruka ibukavu. Hallelujah. Yeriko rivuka
tunyeganyeze ashimwe ayiwe ugomba kuzuhimbaza Imana ukumva ko hari umutwaro uba ku buzima bwawe. Hallelujah. Tugiye gusubiramo irindi rimwe zambi babwira ahantu hose nzaje kuririmba ufata icyifuzo ugiterere muri iyi mikrofone aho ugiterere muri aya maguru aho numara urebe Bwana sifiwe. Hallelujah. Kandi tukazuririmba indirimbo kubera kuyizi uzuyitekereza uyatureho amagambo aho bigomba kuba mu izina rya Yesu. Tuzamura amaboko atinze mu mbabari. Uvuge ngo hashimwe izina rya Yesu byonyine gusa Satani amutsinde n'uyu mugoroba. nole barikiri Etaila siya Fashimación de Hashimizina ya Yesu. Hashimizina ya Yesu. Hashimizina ya ariko kunda abarevera bahimbaza Imana. aho Mukomera abarevera amashyi menshi. Ko murabona ukuntu bateze amaboko. Subira zo. Hashimwe hashimwe twasa hashimwe niba hari umuntu ufite agatambaro agafata cyangwa urupande cyangwa Bibiliya akantu kari iruhande rwawe gatoya kandi uze kukazamura mubikora mu kwizera hagira ikindi Imana ikora ko turi kumwe n'ababyeyi bacu abashumba bo barasumva cyane ukanyeganyeze ukanyega tunyeganyeze ashimwe 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 ashimwe
dusirimbe tukiri muri uyu mwuka, dusirimbe. Turaza kuririmba nyuma y'umuvuga, turaza gukurura umukozi w'umuhanga Yesu. Turirimba amasezerano, amasezerano y'umwami Yesu yaba yose